Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni bak orang kamu rumput dalam dengan tuan Muhammad Pijay yang tadi nonton baik itu maupun bak Facebook maupun bak TV mereka. Jadi alhamdulillah orang karena tuan di Kampung Lam Jamai daerah Kailu Timpang Le. Okay. Jadi orang rekan-rekannya dilaki cair becut tentang masalah hengkut lili. Jadi iban takarang hengkut lili jadi dah dengar ini. Okay. Alhamdulillah, puja ke Tuhan yang pujun alam langit dengan dunia. Selawat salam ke Muhammadan pangulai alam Rasul mulia. Mukru semangat rahman batuhan uronyo hai insan katro ulun teka. Ate hamba pinung umpung cem subang, ate hamba sentang anu cem pala. Niba uronyo hatelon tan senang, kamu rumpok lam ngan rekan ne kalan nyopat nyata. Niba uronyo wahai rakan, karena nyo hai cun bang hai lupana. Kamu pulara engko cukup tan timang, karena gejo bantuan le dinas sosial cedara. Tetapi jino ne dengar bacun wahai cun bang, jino lon putrang bakaum dumna, karena kamu di sino bermacam-macam. Nasin hai cut bang capli mu pula, nasin mu pulara engko wahai cut bang. Kadang di dalam belang kadang lampaya, yang perleh pegah mbak urun ron hai cut bang. Nyomandum berkat bantuan ke kamu cedara. Kamu pegah badron bacun wahai rakan, menyana bantuan bukan peguna. Bek ne baholaen wahai rakan, nyan bengeh cun abang pakre bancara. Tetapi uronyo alhamdulillah, ngan izin Allah uronyo senang lupana. Karena na bantuan ke kamu dubile Allah, uronyo katroh gelangkah nyopat kana di mata. Bukan tan sayang bintang si kurung, kawan bintang gadah cahaya. Memang ni bah uronyo wahai adun, hana pele tahirun citka lagi nyorupa.